25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, u Gračanici je obilježen baš kako i zaslužuje taj veliki datum iz historije državnosti BiH. Prvo je održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su vijećnici jednoglasno podržali deklaraciju gradskog vijeća za Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet, cjelovitost i državnost. Suočeni sa najnovijim prijetnjama razbijanja Bosne i Hercegovine i direktnim napadima na njen ustavni poredak, svjesni opasnosti kojom takve akcije ugrožavaju stabilnost i mir u ovoj zemlji, ali i širem okruženju, uvjereni u nemoć najodgovornijih domaćih političkih faktora i odavno već blokiranih državnih institucija da sve to zaustave. Razočarani kolebljivošću i pasivnošću predstavnika međunarodne zajednice, čvrsto opredjeljeni za poštivanje načela ustavnosti i zakonitosti, te čuvanja mira, tolerancije, ljudskih i građanskih prava, ali i odlučni suprotstaviti se svim djelovanjima onih politika koje ugrožavaju mir. Iskazujemo najčvršću opredjeljenost za suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine kao demokratske zajednice ravnopravnih građana, konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih naroda koji u njoj žive, ali i kao zemlje sa stoljetnim teritorijalnim integritetom, državnopravnim kontinuitetom i povijesnim subjektivitetom. U odnosu na ove ciljeve, mi, bez obzira na naše političke i druge razlike, činimo jedan front. Odlučni smo da se jedinstveno suprotstavimo svakom pokušaju razbijanja Bosne i Hercegovine. Potom je u velikoj sali BKC-a održana svečana akademija na kojoj je predsjedavajući gradskog vijeća Nihat Krajinović pročitao deklaraciju za BiH, njen suverenitet, cjelovitost i državnost, a potom je o danu državnosti i nužnosti svakodnevnog čuvanja i jačanja svoje države govorio gradonačelnik Gračanice Nusret Helić. Ovaj naš praznik dočekujemo i obilježavamo u teškom istorijskom trenutku. Nasrtaj na državnost i opstojnost Bosne i Hercegovine gori su nego ikada. Naša zemlja je u najtežoj krizi u posljednjih 25 godina. Svi to pratite i znate o čemu govorim. U to ime zbijemo redove i učvrstimo naše jedinstvo. Sve naše političke i druge razlike moraju doći u drugi plan kada je u pitanju državnost i opstojnost Bosne i Hercegovine. Profesor Mirko Pejanović, koji je u odsudnom vremenu za BiH bio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je izložio genezu državnosti BiH i ukazao na presudne momente u očuvanju državnosti BiH. Šta je to istraživanje pokazalo? Pokazalo je da je Bosna i Hercegovina, ona postoji kao 1000-godišnji kulturološki, teritorijalni i donekle upravni entitet, ali ona svoju modernu državnost, u pravom smislu te riječi, zasniva i razvija od tog epohalnog istorijskog događaja koji se zove prvo zasjedanje Zavnobiha 1943. godine. U povodu Dana državnosti u foajeu BKC-a postavljena je izložba Bosna i Hercegovina u narodno-oslobodilačkoj borbi autora Mensura Mujkanovića i Edina Šakovića, koju su zajednički organizovali Muzej Tešanj i BKC Gračanica i čiji su pokrovitelji općina Tešanj i grad Gračanica. U povodu Dana državnosti brojne delegacije grada Gračanica, boračkih organizacija, političkih stranaka i udruženja građana su položile cvijeće na spomen kosturnicu žrtava iz Drugog svjetskog rata, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava odbrambenog rata 92-95.
I Sportski savez grada Gračanica i ove godine je dao doprinos obilježavanju 25. novembra, Dana državnosti, organizovanjem 9. tradicionalne šetnje pod nazivom Moja domovina, moj ponos. Učesnici šetnje, brojni građani, planinari Planinarskog društva Zefir i učenici gračaničkih srednjih škola su položili cvijeće na spomen obilježja na startu šetnje u gradskom parku ispred spomenika žrtava iz Drugog svjetskog rata i Josipa Broza Tita, centralnog šehidskog spomena obilježja u parku ispred gradske uprave i na cilju šetnje na spomen obilježje na Visu. Prigodne programe u povodu Dana državnosti pripremili su Gradska biblioteka, učenici osnovnih i srednjih škola i veći broj mjesnih zajednica grada Gračanica.